Ahani Kuburezi Official TV. Ahani Kuburezi Official TV. Subscribe, maze ibiganiro bizu bibonekare. Isi yacu irimo gukubitwa n'inkuba z'intambara, abantu barahunga, imiryango ikicwa, ibihugu birasenyuka. Papa Leo wa 14 araduhamagarira kumva ko intambara atari yo nzira y'ukuri yo gukemura ibibazo. Amahoro yubakirwa mu biganiro by'ubwenge, kumva no kwicara hamwe. Papa Leo wa 14 araduhamagarira kwibaza ngo ni iki gitera intambara, ni iki twakora kugira ngo tuyihagarike. Icyo Papa Leo avuga nuko intambara ibamo gusa uburozi, ububabare n'urupfu. Amahoro yubakirwa mu kuganira no mu gutegana amatwi. Abantu bakwiye guharanira ukwishyira hamwe no kumvikana. Ubu isi yose iri mu ntambara. Ibihugu bikomeye byigiriza nkana ku bihugu bito, rimwe na rimwe bikabishyiriraho amategeko n'amabwiriza bishaririye. Ibi bikurura ubukene, uburenganzira bw'abantu bugasenyuka, kandi amahoro y'isi yose arahungabana. Muri iyi nkuru muri kumwe na Fidèle de Jésus. Iyi ni Uburezi Official TV. Muri aya matariki isi yose irareba amashusho y'intambara Moyen-Orient, Ukraine, Yemen na Congo. Imibare myinshi y'abantu bahunga, amashusho y'ibyotsi by'amabombe, inganda zisenyuka n'ibindi byinshi biteye ubwoba. Ariko se koko hari uburyo bwo gukemura ibibazo nta ntambara, nta maraso abanje kumeneka? Dialogue, ubwumvikane, gusangira ibitekerezo no guharanira amahoro birashoboka. Nibyo Papa yagiye atubwira, kwicara hamwe, kumva undi no gushaka igisubizo gihuriweho nibyo byubaka amahoro arambye. Isi irasaba amahoro, abaturage bayo barasaba ko intambara zihagarikwa, amahoro akaba inzira y'ukuri. Niba tutabigenza dutyo, turiho turasenya isi, turi kwiyangiriza. Kandi n'ubundi ni twebwe bigaruka. Ariko dufite amahitamo yo guhitamo ubundi buryo. Umunsi tuzicara tukaganira, buri wese akumva undi, tukubaka ubwumvikane, niwo munsi amahoro azaba impamo. Mu myaka myinshi ishize, umubano hagati ya Iran na Israel waranzwe n'ubushyamirane bukomeye. Israel ishinja Iran gushyigikira imitwe yitwaje intwaro mu karere, cyane cyane Hezbollah. Ku rundi ruhande, Iran yo ikavuga ko irwanya ubutegetsi bwa Israel ndetse n'ingaruka za Amerika mu karere. Aya makimbirane yakomeje gukaza umurego mu myaka ya vuba bitewe n'ibibazo bya gahunda ya nuclear ya Iran n'ibitero byagiye bigabwa mu bihugu bitandukanye. Ibintu byafashe indi ntera ubwo ibitero bya misile na drone byatangiraga kugabwa mu duce dutandukanye muri icyo gihugu. Mu murwa mukuru wa Iran, Tehran, humvikanye ibiturika bikomeye. Abasesenguzi bavuga ko ibi bishobora kuba hari igice cy'intambara iri gukorwa hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho. Hagati aho, ingabo za Amerika zatangaje ko hari abasirikare bakomerekejwe ndetse bamwe bakasiga ubuzima. Ibi byatumye ubushyamirane burushaho gukaza umurego. Iyi ntambara ntiyagarukiye ku bihugu bibiri gusa. Ibihugu byinshi byo mu karere byahise bishyira ingabo zabyo mu bwirinzi bukomeye, harimo Arabia Saudite. Ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi nabyo byatangiye guhamagarira impande zose guhagarika imirwano. n'Uburusiya bwatangaje ko igisubizo kirambye ari ibiganiro bya diplomasi.
Abasesenguzi bavuga ko mu gihe iyo ntambara yaba ikomeje ishobora gukwirakwira mu karere. Intambara yo mu burasirazuba bwo hagati akenshi igira ingaruka ku bukungu bw'isi. Ibiciro bya gaze na peteroli byahise bizamuka cyane. Akarere k'uburasirazuba bwo hagati ni kamwe mu turere dutanga ingufu nyinshi ku isi. Iyo habaye umutekano muke, amasoko mpuzamahanga ahita ahungabana. Ibi bishobora gutuma ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli bitumbagira ku isi hose. Mu gihe intambara yaba ikomeje, hari ibintu bibiri bishobora kuba. Icya mbere, intambara ishobora gukomeza igakwira mu karere. Icya kabiri, ibiganiro bya diplomasi bishobora gutuma habaho agahenge. Umuryango w'ibihugu by'i Burayi, Union Européenne n'ibindi bihugu bikomeye bikomeje gusaba ko imirwano ihagarara, ariko amateka agaragaza ko amakimbirane yo muri aka karere akenshi atinda guhagarara. Intambara iri kubera mu burasirazuba bwo hagati si ikibazo cy'akarere gusa, ahubwo ni ikibazo cy'isi yose. Umutekano, ubukungu n'ubuzima bw'abaturage benshi biri mu kaga. Isi yose hanze amaso ko ibintu bizagenda mu minsi iri imbere. Ese hazaboneka amahoro koko, cyangwa iyi ntambara izarushaho gukaza umurego? Igihe nicyo kizabitubwira. Mu gihe ibisasu bikomeje kumvikana hirya no hino ku isi, hari ukuri kudakwiye kwibagirana. Abaturage basanzwe nibo bahura n'ingaruka zikomeye kurusha abandi. Abana batakaza ubuzima n'ejo hazaza, imiryango igatatana, ubukungu bugasubira inyuma, n'icyizere cy'amahoro kigakomeza kuyoyoka. Uyu ni umwanya wo kwibaza, ese isi izakomeza kurebera, cyangwa abayobozi b'ibihugu bazafata icyemezo gikomeye cyo guhitamo inzira y'amahoro? Turahamagarira abayobozi bo ku isi yose bafatanyije n'imiryango mpuzamahanga nka United Nations gushyira imbere ibiganiro n'ubwumvikane aho gushyira imbere intambara. Isi irambiwe amarira, isi irambiwe ibisasu, isi ikeneye amahoro, kuko amahoro si intego gusa, ni ubuzima bw'abaturage bose. Igihe kirageze ngo isi iruhuke. Inshuti bakunzi bacu, turiho turacutsa ikiganiro mbarankuru cyacu. Turabashimira cyane uburyo mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye. Mukomeze gusabira isi nayo ibona agahenge, abantu babane mu mahoro n'umutekano. Intambara zihagarare, impunzi, imfubyi n'abapfakazi baruhuke batekane. Mwumvise uko Papa Leo wa 14 yatanze inama zo kubana mu mahoro. Ubundi niko bikwiye rwose, niko abantu bakwiye kubanaho. Ntabwo Imana yaremye intwaro, Imana ntiyaremye intambara. Byose bigenda biremwa n'abantu kubera kamere yo kwikunda no kwikuza tugendana. Muduhe rero ibitekerezo, kandi muduhe like, muduhe subscribe, kugira ngo dukomeze gukora, kandi kugira ngo dukomeze gutegura ibiganiro byacu neza. Turabakunda cyane, mukomeze kugubwa neza. Ciao ciao.